Nshuti bakunze mukurikira ibiganiro byacu hano kuri Rwaneza Times, ndabasuje kandi bifurije kugubwa neza aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu ndetse no hanze yacyo. Ndaje ngo tuganire ku makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, nk'uko twabibemereye twiyemeje kuzajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye abavugwa muri politike, imyidagaduro, ubukungu ndetse n'ibindi. Kuri uyu munsi rero nkabanje kubagezaho inkuru mu by'ukuri iri kuvugwa hariya mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigeze ku masezerano yo guhagarika intambara. Abasesenguzi barakomeza kugaragaza ko mu by'ukuri iyi ari intambara Amerika itsinzwe kimwe n'izindi yagiye itsindwa mu bihe bitandukanye. Nk'uko bigaragara rero mu bikubiye mu masezerano yo guhagarika intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiranye n'igihugu cya Iran, biragaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nkaho zisabwa gusana ibyangiritse byose muri Iran nk'igihugu cyatsinzwe intambara muri rusange. Ibi ngibi bigaragarira mu nkuru yabashije kutugeraho ivuga ko mu masezerano yo guhagarika intambara ya Iran iki gihugu cyagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo ko Iran niramuka yasinye izashorwamo miliyari 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azafasha guteza imbere iki gihugu cyasenywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bugaragara. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Reuters, kigaragaza ko abashoramari bamaze kwemera amafaranga arenga 1/2 cy'iri shoramari cyagenewe kongera kubaka no guteza imbere Iran. Iri shoramari rya miliyari 300 z'amadolari rigamije gushishikariza ibihugu byombi kumvikana mu masezerano ajyanye no guhagarika intambara ateganyijwe gusinywa ku wa 19 Kamena 2026 mu Busuwisi. Ubu bwumvikane bw'iminsi 60 ntabwo ari amasezerano ya nyuma yo guhagarika intambara, ahubwo ni amasezerano yibanze. Muri iyi minsi abayobozi ba Iran na Amerika bazafatanya kwiga ku byo buri ruhande rwifuza, birimo ingingo zijyanye n'intwaro kirimbuzi, ibihano byafatiwe Iran n'uburyo bwo kwimakaza umutekano mu karere. Ku wa 14 Kamena 2026 nibwo byemejwe ko Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranijwe ku masezerano ahagarika intambara yari imaze iminsi igera ku 107. Watanze amakuru yavuze ko iri shoramari ari iry'abikorera atari indishyi yo kubaka ibyangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iran, cyangwa ngo abe ari amafaranga ya Iran yafatiriwe izahabwa. Byatangajwe ko aya mafaranga azashorwa n'ibigo byo mu Kigobe, byo mu Kigobe hariya mu Kigobe cy'Abarabu birumvikana, ndetse no mu Kigobe cya Perse, ibihugu byo muri Aziya, Amerika ndetse na Afurika. Imari izashorwa mu nzego zirimo urwego rw'ingufu, ubwikorezi, inganda n'ibindi. Biteganijwe kandi ko ibigo byo muri Korea y'Epfo, Ubuyapani, Singapore, Malaysia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje ko bizashora imari muri iki gihugu. Umwe mu bayobozi bo muri Iran yavuze ko kandi ko muri aya masezerano igihugu cyabo cyasabye Amerika indishyi ya miliyari 400 z'amadolari yo gusana ibyangijwe. Icyakora Washington yo yarinangiye ivuga ko ntayo izatanga. Nubwo Iran ari igihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati, ifite ubukungu buri ku rwego nubwo Iran ari igihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati bifite ubukungu buri ku rwego rwo hejuru. Mu myaka nka 40 ishize yakiriye ishoramari rito bigizwemo uruhare na Amerika n'indi miryango mpuzamahanga yayifatiye ibihano, ibyagoye ibigo by'amahanga gushora imari muri iki gihugu. Inshuti bakunzi rero, muri Iran nuko byifashe. Biragaragara ko hano
amasoko ya Reuters agaragaza ko aya mafaranga miliyari 300 z'amadolari nubwo agiye gushorwa muri Iran, ariko atari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizayatanga, ahubwo ari abashoramari bazajya gushorayo imari. Ariko bikagaragara ko ku rundi ruhande Iran yasabye Amerika izindi miliyari zigera kuri 400 zo gusana ibyangijwe. Tugarutse hano mu karere kandi, indi nkuru ikomeje kuvugwa nivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 byongeye gutumizwa mu biganiro bigamije gushaka igisubizo kirambye ku ntambara imaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni ibiganiro biri kubera mu Busuwisi kubera ikibazo cy'intambara yo muri Iran yagize ingaruka kuri Qatar nk'umuhuza. Nubwo impande zombi zongeye guhabwa ubutumire bwo kujya mu biganiro, ibyari byemeranijwe mu biganiro biheruka kuva guhera ku itariki 16 kugeza ku itariki 17 Mata 2026 ntabwo byabashije kubahirizwa. Ntabwo byashyizwe mu bikorwa mu by'ukuri nk'uko byari byaremeranijweho mu biganiro. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yemereye abahuza ko itazongera kugaba ibitero bihitana abasivili, ariko kuri ubu mu bice bitandukanye igaba ibitero bya drone mu bice bitandukanye, ndetse bigatuma abaturage bamwe bahaburira n'ubuzima. Impande zombi zemeranije agahenge ko korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ariko nta gahenge kigeze kabaho kuko ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ingabo bifatanyije bwakomeje kugaba ibitero. Hari kandi bijyanye no gufungura imfungwa nabyo bigaragara ko bitakozwe, n'ibindi bikubiye mu masezerano yashyizweho umukono. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko kuba M23 yajya muri ibi biganiro yatumiwemo, nubwo ibyabanje bitatanze umusaruro wari witezwe, bifite inyungu nyinshi zo kongera kwereka umuhuza ko hari ibyo impande zombi zemeranywa ntibishyirwe mu bikorwa, no gusaba ko urundi ruhande rubazwa impamvu rutabyubahiriza. Uruhande ruvugwa hano ni uruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko byagaragaye ko mu byumvikanye mu masezerano yo guhagarika intambara ndetse no gukemura ibibazo by'amakimbirane bimaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyinshi Leta yagiye yirengagiza kubishyira mu bikorwa, birimo nko kurekura imfungwa zagiye zifungwa za M23 mu bihe bitandukanye, birimo guhagarika ibitero ku bice bituwemo n'abasivili. Ibi byose ni ibintu byagiye byirengagizwa na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko umuhuza cyangwa se abahuza bakaba nta kubaza inshingano Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijya bibaho. Mu by'ukuri bikagaragara ko ibi ari nko kubogamira uruhande rumwe. Igihe rero muri ibi biganiro byongeye gusubukurwa habaho kubaza inshingano urundi ruhande, bishobora gutanga umusaruro ku gukemura amakimbirane amaze igihe muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Inshuti bakunzi dukurikira rero, reka amakuru y'uyu munsi tube tuyasubikiye ahangaha, ariko turakomeza kubakurikiranira uko bigenda bihinduka umunota ku wundi. Turaza kuba tubibagezaho hano kuri Rwaneza Times. Ndabashimiye.